Terus melak naon, Pak? Eta amalirkeun gedang. Hah? Ngakeun ka teh beusi. Oh. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ya kampung Marsina. Oh, Kampung Marsina ya. Masih Desa Jayagirinya? Ya giri desa Hmm. Surayang aja. Masih Marsina ya. Itu oh, tapi itu dia. Oh, turun, Pak. Wah, ini ada bibit itu, bibit pepaya California. Di sini banyak petani California. Ulang, Pak. Kayak iya kampung naon namanya? Ayo kartana mah kalau buat kartan Marsina itu. Oh, masih lebat Marsina ya. Kayak itu ka daerah mana? Ini mah teh beusi. Oh, tapi itu dia. Pasiran itu. Pami jalan saya makan tenang. Oh, tapi emang masih kena kampung Marsina kan nih. Mohon kayak lebat kemarin. Oh, lega nya Marsina teh. Gamesan. Terus melak naon, Pak? Eta amalirkeun gedang. Oh, usum gedang di dia mah ya. Jeroan kamalirna. Mohon mudah-mudahan sing hasil. Ini ada talas hitam. Bener ya? Jalan-jalan.
Paling kiri kami kabar bas di langsung. Oh, mohon. Kalau cuma anu tadi anu kalau paling kanan anu ada ketika roya kayak itu nak. Mau ke Batu Sono kalau Pancuh tilu mereka itu, Cicadasnya. sebelah kanan. Oh, mohon. Atau non, Kang? Neng sakirinya jambutan neng. Jalan nutis. Nah, naon wae nutis. Armam naon eta teh geulis. Naon? Bakso di kulub ya. Basreng. Aya ya teh pucuk nutis. Sprite atuh. Pro dina tuh. Paranek naon? Nutis. Hah? Nu jalan Basreng di mana? Tuh aya. Tuh, sabaraan. Seribu hiji teh. Naik ke kumahan? 5.000-an teh. Kampung Sinar Asih. Teh sanes kampung Marsina nya teh. Marsina Sinar Asih. Oh, tapi aya dina yeuna Sinar Asih. Oh, datanya masih kerabat. Masih wargina kene meureun. Nah. Apa itu tuh? Itu dong. Hei, kemana? Hah? Oh. Iya we. Iya nya. Heeh. Yang dia. Hah? Ulin ya? Jangan lupa subscribe dulu.